Ka Seng Samla Catholic Umran Circle Jongko Omsning Parish Haribhoi District Haka Khanar Tarik Ubnai Nopra Arhajar Arpawai Kala Penkut No Ia Kejingi Kendu Bashisin Chisnem Jongki Samla Ka Parish Ia Kabalatip Kum Ka 7 Annual Youth Convention 2021 Bat Ia Kene Kejingi Kendu Lapelong Hapok Katehi Ka Parish Hakane Ka Youth Convention Lapelong Ya Shibun Ba Kejingi Lekai Baper Gibakentup Nadu Ki Quiz Competition Ka Debate Competition Ka Extempore Speech Bat kiwei, bat kiwei. Bat hak keju kapor, lala aru ban ai daki khusnam syakinong job. Hak tei kesengi, uba lansius imli uba de wei na kinong trei bashit rem ku musamla haki por bat kisnem ki baladam, hapo kete parish ulawan ban sakhi ku mukongsan, daka jingi don lang ru jong kiwei kinong ilam jong ka parish umsning bat kite ki khon samla. Mensua apa ngasih kuri history, nama ngasih ini kuri itu nama kuri, nama kepentingan jangan ngasih dan mentah kau apa dengan sih sebenarnya apa izin itu kena, tapi apa izin itu kena apa? Kongsan Bandung yang ikut sama seorang kot sekali galempung ban ai izin kai. Tung ganap tadi semua tadi kulai bagi jing ai sih ni kini sama tu baru orang yang ai seperti macam nama tadi. Suham tenang ni, bah yang keseran adalah youth convention. Sing sama Catholic Umran Circle ning Parish. Lapor sekongkot, bah kepentingan, bah tadi kapungan lapor sekongkot. Kita sebut tentang jawaban satu lagi. Ka 8 Annual Youth Convention Kapan Salom. Next, Kenlang Ha, Umran Dairy. Tapi yang dah jomki yang baik kalau aku